Ta gemi va no che kumla. Awe garu kuklema pa. Gemi va no che kumla ha. Eh. Ankata ge kemi va kuna chela. Miuri amanye Ghana. Oh, no se ni la. End time quota. Eh. Ah, chole ge koy end time quota adizire. Nka jo afi. Pepe kama mono dodo gbesi agbogbon. Ezama ka fi chi dona. Sometimes. Kanu do zama de meeting for na do ya a oni abakuya. Kaka mi afọ kaka tu. Kaka mi afọ ko tu. Kese ma dudu na suna gbalo didi no. Mono dodo baba no dodo lelele. Le. Abunya bono. Oh, nene ma. Ah, ga kamera ko na de. Ta eni e futu elege kran de bele gbatima de. E me kwa. Mi o mi kono ndamuro ko mi no la. Okay. E kamera o de mo nu na. Mani polo. Okay, manu po avivi na awa menu de avivi a. Aka COVID-19. Okay. Ta avivi la de America manya anya ka glon ko kukuda mi ochi nya onwa. Anya ka glon mo la. Kanka dodo ka mo la ko kuda pipe hu. Nkata. Assemblyman la mi osi afia. Onko nya avuada. Avunka. Avuada. Oh, wada Santa. Hello? Agwaje. Oh, de agwaje nye assemblyman hohode. Onko je simila do mi ka. Manya masia manya fio kan nya zikpeto amasia ma. Onko je si to gbenye fia. Manya masia to go nya fie ka. So ka go fe fie. Manya kan. Okay, ta fifi la assemblyman nya ka glon ko kuru mi ochi nya ngode. Yo mi sebe glonya ko ka ke mi nya be lo nya ka. Na ka politank o ko fe be no ado pele jila ma le do da ka 120 ni. Awa ro pele jala ka fi akuti atoro de me ba kwa. E for the bala jonshi mi so wala do me. Politank ma de ti mi unu de daga. O mele area. O mele du shionu. Okay, area de Saint de Plateau. Ko politank o mele do mo alu alaka. Eke assemblyman le no ke important o ku ke pe ku ga ko mo ko cement be. Okay. Ta assemblyman e ko ve alu MP e ko ve alu maka ko ve. I don't know for them. Nya maka e ko ve o gan ke ti an MP la ka ve. Okay, ka mi ochi nya de amare ka manya ka glon ko kukura nwa. Amona do obe ki mi chukya shokunya diti. Enya glon manya bari be pipe ma don la do mo de. Mo nya ka glon ko kukura nwa. Oh, ya ke dabala te e go do egbesi agbo. Ya ke na mo drova do me la onu pombe chimeli. Benya ma juro manya va fie be ko ba chimeli. Gema va kwa mi le kran ko ba te fie dizi. End time ye glon mi la. Dizi le ge pa mi so zonga ba 30 minutes kula ji for kran. Afoka ga Ka fia igama. Ayi le mi afa ma. Do ma hima iga. Yo kana ba mi jo. No nya mi nda ga nko aka mi kata mi iga. Akle le mo de. Akpa. Okay. Ta akpa ta anya ka mi aglo na assemblyman lo amasa me kala mi opon le mi TV station anya ka aglo ga mi la no ko ko da mi o chinya ho mi aglo be no pele mi ntile mi chinya ho mo over the pipe na mi alo alaka the pipe please vude hanemi mi le kuku de no be no pele mi vude le gan me vude ado nke le ga mi kukuma alo akuitro ade le mi afama Wa ba wa de wa chomi ogbon. Okay. Politank o mo. No nya ba chie mati dodo mo de politank afi ba still mati dodo go de alo alake Like no do la wa ta seti na flami na mele shegbo wa pobe wa pomo be ya ta no ne ya filishe to politank ma le mi ba. ka gbaro gbo na mi gbo na chiku gele gede me no ku vion na mi a Cha enyi ka gbe ka ri tenti ya ko ka bo fun omo yan. o nene ma bon a bi at bore ka ko bi aglan Na fu de won so ka na fo bujo. let me onka let me to school ha as of ka ga ba ku chia okay kemi blog na jiru lo ba na jagba no na cho
mi ochinya hu Akpefo baga oh de awde menya Akufo-Addo wo gana mi ode oh MPA wo gana mi Akufo-Addo Akpefo-Addo nkan ko ma new president e ma lo awde nka fu pamila school ye da mi le fu pamila nka oh de menya politics o mi lo chinya glo mi le mi sia da mi glo gana MPA ala ba MPA na alan ku da mi o chinya hu mi sia aka fu ma ku le mi ga TV ya mi la TV ji ho